Sera Farrugia għandha 30 sena. Ma kinitx tifhem id-dbatija li għaddu minnha n-nisa meta jkorru, sakemm korrit hi stess u lanqas biss indunat. Dik kienet l-iktar ħaġa diffiċli li jiena kont qed naħseb li I was still pregnant, kont għad nitqila u bażikament one fine day ċertu sintomi waqfu. U bdejt ngħid imma di mhux normali, meta għamlu l-ultrasound għaluli inti kemm għandek ġimgħat? Like, what is the period? Għattilhom għandi disa ġimgħat. Għaluli the baby is measuring 6 weeks. Dak il-ħin għat, I know what this means. L-ewwel ħaġa li saqsithom it-tobba li kien hemm fil-kamra dak il-ħin għattilhom imma jien x'għamilt ħażin. Fil-programm TVAM, il-psikoterapista Korinċi li tkellmet dwar l-importanza li l-ġenituri jirrikonoxxu li tilfu tarbija. It's okay to talk about the brother or the sister that she never really got to meet. It's good li din it-tarbija xorta hija tifforma parti mill-familja tagħkom. Sera Farrugia stqarret li b'xorti tajba xarejn wara li skopriet li korriet intebħet li jitqila. Laqas kont naf jekk kelli xinkun kontenta jew imwerra. Kelli bżonn nagħmel C-section. Meta rajt wiċċa l-ewwel darba smajt dik il-bikkja għadt it was all worth it. Aħna fil-fatt fuq it-tieqa hekk on the windows xtrajna statwetta żgħira Tanġlu u hemmhekk u ngħidilha that's your brother or sister. Importanti dik kienet parti mill-istorja tagħna. Il-ġinekologu Mario Refolo rrikonoxxa li għalkemm hawn għarfien dwar il-korrimenti f'Malta jinħass il-bżonn li ssir iktar riċerka dwar dan is-suġġett.